मैं खुमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ इम्पैक्ट न्यूज़ की मनहुना के थोक्चोम मैं तराम नौसरी लोनना मनहुना की थौरम थमजरी टॉपिक यूनियन होम मिनिस्ट्री मतम सांगना अपस्पा की चैथें फंगदुना लाखबा मणिपुर यावना नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अपस्पा लौथोकपकी दायित्व असी लैरिबा स्टेट की गवर्नमेंट अदुगी मखा पोना लैरगनी हाइबा वाफम अमा हिंदू पाउसेना को तौरपदी मतांगदा नैनजगदोरिबनी लोइना हारिबा वाफम अदुदा नैनजगदोरिबा ngasi अखोगी मनहुना की स्टडी द लैंसिन बिरिबासी आहानमक्तदा आइगी गेट थंगना लैबिरिबासी ओजा BIJOY स्पोक्सपर्सन बीजेपी मणिपुर प्रदेश ओजा BIJOY बु ngasi मनहुना तराम नौसरी लोइना ngasi की गेस्ट सिंगी मयाइ लैंसिन बिरिबा ओजा BABLOO लोइतोंगबम Executive Director Human Rights Alert ओजा BABLOO लोइतोंगबम सु तराम नौसरी लोइना आइगी गेट इतंग थंग लैबिरिबा ओजा मालेम निंगथौजा Human Rights Activist लोइना हिस्टोरियन ओजा मालेम निंगथौजा बु तराम नौसरी अहान बसी एकोगी लिंक्सिन बिरिबा गेस होमक्ता दुम कमन क्वेश्चन ओइना थमजगे हाइबदी ngasi हाइनरिबा फोंगनरिबा वाफम सि मतंग कोइना मणिपुरदा हारिबा अपस्पागी ड्राकोनियन लो ने हाइन लौंगनरिबा सिकुलबा लो असिगी साइथें फंगलबा प्रजा मियामदा करम मेसेज नि हाइन पीबीआई नत्र करम लैंडमार्क नि हाइन थंबे याय मतंग दो BIJOY के करी वाफम लै करी मोल लैबि खरदंग थबियोजा आइना सिकी सेंट्रल गवर्नमेंट लखत पिरिबा स्टेप से आई खक्त नतना मणिपुर की प्रजा ऑलमोस्ट 100% वेलकम तरुंगनी खली अरगा सिगी बैकग्राउंड द करी मरम लगे दी आइना उजुबददी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हजिक पालिबा स्टेट की गवर्नमेंट सिकर ट्रस्ट रिलेशन सिकर हेंगलपो एट द सेम टाइम अखोय मणिपुर दा अखोय की इंसर्जेंसी रिलेटेड क्राइम से याम साथिना अखोय हंदगरे आई हारतंग सलोना पातो सरगे 2014 दा 278 cases lerami 2015 da 229 adagi 2016 da 233 adaga 2017 gi March da 56 kata 100 ada swai to na central government se fill to rank le maram dia khoi gi honorable CM gi government gi makhada insurgency am dia tai violence me breed to riba socio economic problem में हम society exist तो रिज़े मसे महागना sincerely address तो बिरा नहीं ना था जब हम देखते कि सिगुम स्टेप से इलाक़ों लग बनी खाली अगर आई दिन तो ना हमको repeat हो सके मणिपुर की प्रजा almost 100% मसे welcome तो दो यारों में यार तो आज जो BIJOY टाइप की से कोई political लोग बस changes लाख पसीना सु सिकी मरे बस सकता मम्मा लोग अपने हाइबनी मसांग मतंग सिदा जा हाइब वाफम से तो गान था उनका मसीना मतंग साबम दमो कोई खन्ना बतु लाक्सी अदुबो हजी हाइजरीबा कंडीशन सिदा आरिबा मियेंग सि करम मियेंग दी येंग बे ओजा BABLOO की मियेंग करी येंग बे ओजा के ऑफ कोर्स हाइरिबा पोट से कोई वेलकम तो जे मसी मूव इन द राइट डायरेक्शन नि तबदबु लैरिबा सिचुएशन से हुजी प्री 1972 सिचुएशन ने हाइबिया मरम दी 1958 द पास ओवर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट से 1972 द अमेंडमेंट अमा तौगियबा मदुदनी हाना 1958 द पास ओवर द डिस्टर्ब एरिया लाउथोकपगी पावर से ओनली स्टेट गवर्नमेंट द लेरमने 72 की अमेंडमेंट से मसीगी पावर से बोथ स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर ने रिप्रेजेंट तौरिबा अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट अनिमक्त पावर से पीबने हाइजरिबा अदुना एपिसोड कयाम लैग्रे त्रिपुरा दा हान बोइना स्टेट गवर्नमेंट ने पामदबा अदु नमदना सेंटर ने थमजनगिबा इम्पोज तौसलकपा अदगी नागालैंड लैग्रे सेंटर ने इम्पोज तौरकपा अदु हुजिकी हाइबिरिबा वाफम सिना ताकपदी मदुगुम सिचुएशन दुदी तौरुब याररोय एटलीस्ट मणिपुर गा अदुगा असम गददी हाइबगी पोतसी ताबदा खोदि याम नुंगाइजे अदुमकपु it is only a step in the right direction aduga poti kharadi chatpa darkar oi huji mak akhoina yamna khawrang na ngainari basi akhogi takpiriba tamona haibi badumaina akhogi tabirensi naharon gi thogdang gi editor oininga da AFSPA gi matang da yam kanna igiba masi lokthokadabuni haidana leigiba miyoy amana ngasi akhoi कनो ने लीडर और प्रेसिडेंट अखोई चीफ मिनिस्टर होने लेर कांसेस दा अखोई मागी करी पोजीशन दौर कदोइ नोइसे अखोई यामना मिट लाउना पांगथोगा अखोई मयाम मणिपुर प्रजा मियामना हुजिक अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा येंगी अमदि मसिन माना अखोई यारगदी अखोई इबोबिगी मतमदा अखोई अगस्त के तारीख 23 दा 2004 की 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा लौथोखिबसे मसुमाइना मणिपुर की अपुंबदा अखोई अमुतंग लौथोगा मणिपुर की इरांग से हंधरक्तब्रा ngasai tamono su statistics habigu dumaina irang je hujikti taseng na hairagadi AFSPA laibagi darkar di oidrabani aduna masigi
factual oiba situation si lauraga akoi AFSPA si amtang lauthoga Manipur miyam sida sor honbagi opportunity ama sukkuina honarakpase es tabi ngi haktak tamasi tawgreda haiba masigi pot se akoi amtang di thamba pamjai haitare yam sen harabada khoi gi live conditions changes si yam right change ni afaba khoi kodong saba opportunity to lauraga khoi kari gu khare tawai haiba wafam duri thabirib se samana ba hariba wahang sida oza malem gi sukari batang kari thambiningi karamain thambiningi live situation ji kari lebinni kari matang haibiningi si gumba statement ama thorapa haiba sida as masi lali masi phajati kaina haiba statement si ma pibadi thokpa ya natai charoi masim di masi gi thangjleiba khongthang si malem gi democratic sense leba mi khudimak na welcome togani haiba si ai ga set pathajabani tawdabu ngasai haukiba matam dagi na huji phaupa laiba tangkaksi phaupa sida regime da hongbadi leirambadi yai haibabu hauja mamangak tasu kaya mai khoina thengnaki basi yenguragadi sumaina cherol thokpagi mahutta nakai sengna parliament table da puthoe haraga haiba principal act sigi AFSPA sigi provision ki manung sida kanana sigumba act si mafam amabu disturb area ni haidana declare tawba yai amasung yadi haibagi haksi I state central government na oiroi state government na oigdawuni natragana hongba sawul kana na oigdawuni ka haibagi adugumba ngasai gi cheda ta posam khang natabani na hoji phobagi tangkak sida thoiba serol sidi aigi wakhal dadi masidi press statement ne khale 2004 gi matam da soi khoida yamna hope legi baji man mohna inhuman act ni na hai gi balai adagi jiban ready committee na singba committee me ama semdana makhal gi provision sing repeal to haibagi provision no thamgiba lei heba adugumba provision to bawda ngasi bawda parliament table tawdriba adugumba sarkar amana some amendment ama tawrani haibasi agi wakhal dadi thabak tawon thokpira agadi phai adubu thajadaba amaka khoida leibasi number moiraga masi sinhai mali janata dol party na ekhoigi 77-78 ta sarkar pal amatamda 26 November oini khali 1978 manamanin inai naramdana akhoi provision quite controversial oiba provision mari makche drop launa lokthokpani kona nobala pa sarkar singna amu kona sahi taragi matungda act number 1988 asigi controversial oiba provision ning chamu hapsan mani haba adumai tawdana hojik leiriba center gi lenga kasina yamna guts leiba human rights ki issue si Manipur ki miyamna or amasung AFSPA ki victims in the power ba pen da base masi amuk tang pelhal lage hairagadi media da smaina chirol thoktuna leibagi mahota they have to act moi thabang no utkadawni haina khalli ado ngamapo isinu haiba gi advance ta ngambu ngamiragadi big hand to the regime otherwise it's a big shock to all of us yam nungai sei haribasi koi thabak to onthoga mayam gi wadana leireba Manipur praja loina north ki people sing chi mo nohon bagi pungpham tong da puraksi haibe wafam ni tambirib je adugo jada muka ai repeat am tanga laksa tai hati AFSPA ki asiki landmark sorry AFSPA ki historical background haita Manipur da karam kandi purakhiba karam kanda lakpa masina kadai phau da sokchan badi mayam loina mak haidi yengbiri ba mayam puna masu loima AFSPA ki amang ba mayam ni khangbiram ne tu masi karam maina impose torokhiba kari dagit lakhiba haiba tu ki historical background mati am tang thabirab di am ngai jagani thank you asigi warisi ai khoi yamba BABLOO da ai lihanjarage tawdabu AFSPA gi political economy gi brief historical background amukha mayam da yam thoina hena knowledge leitaba amukha lei madu ai telapna ai thamjage second world war gi matung da British ki imperialism lekha ta graba matung imperialist forces singna khoi gi third world countries sing da aptek na yam force wena sangsil lutring gi tangkak sida state me ama immerse tawre hairiba state sing gi marak sida India hairiba dominant of India si chu state amukha ni makhoi gi vision da lam makhoi gi suksak pakadabani asuk chawgodobani asi asigi area si lowgodobani ka haibagi landscape amakhak makhoi gi brain da work tawgi ba haitare masi namdana India ko bole pakama oidaba yadi semdaba yadi phaba ngamodaba Pakistan gi saruk sat khare khopchil luba yadaba China gi saruk leiragani Nepal di thadok taba yaroi conditions khare dagi Bhutan di sumaina thamsi Sri Lanka na sumaina lehensi ka haidana torkbagi step khara lorpu matamda princely states me amagi marakta Manipur su yauna yabu yare phare nam phu da lor ga su phare masi map si da yaur dauni hana nam phu da lok selak pagi wathok leikhi sigi timing si da su Bharat chida laiba anoba sarkar si ning tambalai pak amagi ning tambalai ngakla natraga masi chupna tangi color dang change tawba adubu regime change tawda makhal gi lengak amara ka haibagi pen da bagi irang me amam su thoraki communist ki armed struggles laki
नॉर्थ ईस्ट की रीजन्स मैम कोई भारत यारोय है यहो मैम लाखी प्रिंसली स्टेट्स कोई एग्जांपल्स खर लेरे आई लोइनमक तीजरोगे नमफुद सिफाई सिजनरगा तौदबा यादबा लौसनदबा यादबा एरिया अमम लेखि पार्टीशन की मतमगी हिंदू मुसलमान अनि की मरक्ता थोरप पार्टीशंस तुना मरम ओइरगा चौबा कन्फ्लिक्ट याम अम लेखि हाइरिबा फिबम मसिदा इंडियन स्टेट न लौगिबा मागी विजन सी मागी पॉलिटिकल फिलोसॉफी से कइनो है कांदा मिलिटराइजेशन हाइबसी मा खुलाय अमा ओइना सिजनदबा याद्रे हाइबगी फिरेप से लौरखिबदगी 1942 द लेगिबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस 1947 दा गी ममिंग लौरगा 48 दा पार्लियामेंट असेंबली दा डिबेट तौनरकांदा इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी मकोइना डिफाइन तौबा नेशन मकोइना डिफाइन तौबा सिक्योरिटी की पर्सपेक्टिव्स की मियंगदगी हाइरिबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट असे 1948 सेम की है सिंग मांगदसु रेकॉर्डेड लॉ मैम लेको अदमाय तौदन लिसांग चितना लापना इरांग कया अमा लोसन बंगमदे लेखि एक्ट से 1950 के 7 फावदा सनरगा लेखि मरक से दाइदा एक सिगी बाकी फंक्शनल द यूटिलिटी जे खर लेरक्तबा माले ऑब्सोलेट कंडीशंस अमदा एक अमन लोकथोकपदि नत्रिबगी तांकक असिदा गैप खर लेबदगी तंगाई फदना नॉर्थ ईस्ट की रीजन्स ता हौरिबा लान सिंगची नमथबा यानबा हाइदना आम कोई असम डिस्टर्ब एरिया एक्ट 1955 से पास तौखिबा मालेको अदुग एक से सागोनना चतपा अतै यामना साथीबा रिप्रेसिव लॉ मैम अमा ले सेडिशियस लॉ ले अदुदगी मखल मखल मैम अमा लेखरे 80 की मतुंगदगी दी NSA लाकनी अदुदगी दी 70s मतमदना मिजा काइना कोई मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक कायदना लेखिनी अदगी दी क्रिमिनल लॉ की साथी साथी एरिया मैम अमा ले तादा चतनरमी लौथोखरे 67 द UAPA लाकनी हाइजेनिंगबदी इंडिया से सेम मतमदा रिप्रेशन की टेक्टिक्स याउद्रगदी फाजन पुंजिन या यातबगी मवंगदा रिप्रेसिव एक्ट मैम अमगा सागोनना लाक मतमदा क्वाइतगी साथी है खनरीबा AFSPA सिसु तंगाई फदबा इंस्ट्रूमेंट अमोइना स्टेट की इंस्ट्रूमेंट अमोइना 40 के एट लाखिबनी मसिना 57 फावबदा चनरमगा 57 द रिपील तौर मतुंगदगी 58 ता अखोइगी ओइना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की मरुओइना मणिपुर अमसुंग असम हाइबतारे मतमदुगी असम दुगी मनुंगदा हजिक लेरिबा मेघालय दगी कोइगी नागालैंड अरुणाचल प्रदेश लोई खोमजिलीको अदुना मसी खोइदी येंगबददी नॉर्थ ईस्ट रीजन्स की मपुम ओइना अदुम उबसु याय हाइना खले इन प्रिंसिपल स्टामदा अदुगी मतुंगदा खोइगी करेतारे 83 दा पंजाब की एरिया की अमा पंजाब चंडीगढ़ की अदुगी 90 दगी कश्मीर की पोसक मयाम लाय अदु हाइनिंग 57 द रिपील तौखरबा मतुंगदगी दी हाइरिबा AFSPA हाइरिबा एक असे नेशनलिटी मूवमेंट हाइबदी भारत त तिनजरोय हाइदना लान हौरिबा अदुगुंबा एरियाजिंग रीजनसिंग ता सनननबनी हाइदना अखनना हाइतारे नेशनल पैराडाइम अमदगी येंगे हाइरगा लिबरेशन मूवमेंट हौबा एरियाजिंग ता सनगदबा पोपटोकपा मखलगी एक अमा ओइना कोई सनरबरा हाइना खल्लीको समदांगसिदा हंबा याबा क्वेश्चन अमना काश्मीर द 90 भोगी ममांग द करिगी सनरमद्रिनो हाइरगदी मदो इंटरनेशनल फैक्टर्स म्याम लेंगदो माले अदु पोस्ट 90 पीरियड लांसलकपगी 91 की लिबरलाइजेशन लाक्त्रिंगगी मरक की तालकतुदा इंटरनेशनल सपोर्ट खरा US की करिगी खरा कश्मीर की इशू से डिक्लाइन तौरपदगी यारे इंडिया से रिप्रेशन याउद्रगदी सस्टेन तौब ngamdre वारे हाइबनी एंड अनी सुबदा सिगी सपरेशन सिगी बेसिक ओइबा पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी से नमफुदा लेंगाक सेंबा नमफुदा लेपाक सेंबा से मसीगी यम चौबा समना नमफु शासन तौनबा आई नमफुदा ऑफिस नमथनबा मयाम की इहोदु लाकद्रा हाबगी अकीब लेबदी हाना खुलाई ओइना सिनर थंबनी हाबगी वाफम नि वाफम ओइबा माले मपुंग ओइनी येमदा दो जबलो मसी मतंग जंग सागी सेम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड असागी मणिपुर करमाइना होसिगी हारिबा ओजा मालेमना हाइबी वाफम सिगा अदि मणिपुर लालौबी इरा मयाम यामना खोगी यामना क्रिक सौना लेबा मतम अमसु ओइख्री बिट अखोगी 90s मतुंग पेरेट से याम कन मसिगा AFSPA की याम इहोसु याम कन बदुगा मी मांगहनबा दगी यामना सिगी एक्शन याम तौबा मतम अमसु ओइ सिफाइना अखोगी मणिपुर की प्रजा की मसिंग दगी हेनबा मतम अमसु लगी मसी अखोई मणिपुर मरुइना मणिपुर की प्रजा सिंगना खौरांग गाइनरिबा सिगुंबगी नोमदा त नोम लौथोखिगदा हाइबा वाखलोन सिद लेरिबा सिदा होजिक लेरिबा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हाइजब तारे AFSPA ना कमाइना संखेलखी मसिना करमाइना कराम भौत साफु पीगी मणिपुर की प्रजा दा कयम अवा पीगी खंगनरबा वाफम ओरगा सुखरा लैंडमार्क ओइना खरा तंग थम्बियो मैम याम खंगनब पोट खरसु लेरे अदो ओजा मालेमनसु मैमने इखंग खंगनद्रिबा वारी अनौब खरा सागी 48 की AFSPA am लेरे मिगा हाइबे वारी से याम कन्ना अखोगी पब्लिक डिस्कोर्स ता थोलक्त्रि अदुबु याम नुंगाइरिदि मैमना हाइनरिसे AFSPA की पोट से नागालाल होबदगी होबनेना याम कन्ना हाइनबम लै अदुमकपु नागालाल होबगे सुंगै लेत्रिङैदा 1949 द मणिपुर मर्ज तौर मतुंगदा था खर लैरगा अखोगी हुजिकी 48 की मखादा मणिपुर सिसु डिस्टर्ब एरिया लाउथोए हेना हुजि कन्ना मैम डॉक्यूमेंट्स पुथोक्तना ngangnabei वाफम लैरि अदुना
Manipur da mayangi sifai sing changakhiba si charakna akhoi kaino da 21 September da merger tawre Maharaj Buddha Chandra ngasai akhoi is there no brigadier in Shillong gaina kaino lakhiba telegram lakhiba gi basic paradigm se Manipur loction khiba gi ngasai militaristic oiba paradigm ama da hogi heavy pot sima de dum sengi aduga akoina tajabada documents in the thengajabada ihan hanba Indian army gi troops si Ziki, Yam Tony Tona, independent Manipur celebrate Tona than Konadana. Maduda Hamba Yorki was 12 October, the Yorkina, Taze. Aduga 15th October, da Manipur, see part and partial of India or any merged or any heavy ports is the Masida already military Kanukaya Mayam, my impulse is the Sanjan Tonga Kari, the position Laura Layugi, what is he? Adum Lay Yam Kanadi Masi Inadri, Adumapu, Malem, Tambira Process, I should see Masimtan Yapsan Joge. But fundamental question di, saya ujar malam itu hamil itu mana India si liberal democracy moina Indian constitution si irak pematam da problem kerana tu ever. Ngasai ki France da UK da tauriba migi liberal tradition nama revolutions me amam thok nama tung da rights ki awareness human rights piga da buni hai bagi consciousness sigi tuan ber revolutions me am thok rakanda madugi idea do India da implant to sela pematam da fundamental problem khara thoe adugi stress and strains ni oda malem na thambiri report se amarom da India gi su chapter akhoi part 3 da fundamental rights in constitution se yam phajana pi matam se is the in fact universal declaration on human rights in New York da akhoi second world war pais e bagi process e kanna chathari ge matam se is the India constitution so draft tawri never the UN says the Vijayalakshmi Pandit ena akhoi Nehru gi machan nupi hoi chattana khotana yam kanna participate tawi aduna adugi poto India constitution so dum reflect tawi ba India gi hujiki part 3 the period fundamental rights e dum reasonably afaba progressive oiba point ama oiba tawbu masigi pot se taseng na ground implement tor matam dadi ngasai historical kaino mayam ama pitfalls mayam leibani na merger gi torokpagi naxalite horokpagi so the partition gi tawgi problem mayam se masigi pot mayam se amo hide to yana na ba tongan mechanism create taweba aduna international law gi matung inadi armed conflicts e makhal ani lei amana internal armed conflict ebama amana international armed conflict ebama leibak ani thengnaraga na international armed conflict leibak manung do thokpasina internal armed conflict ka weba India ki constitutional schemes the yeng taragadi category se manga go malayeba masi international ki para da kanosiga framework siga sia kadai de fit tawdu no se bhap ta da ba thoi ki bhap ta handana bagi confused on bagi port amada yan ha amada irang ama thokpa se law and order is they hawin haidi mi ama halaga di mada law and order situation ne hai law and orders the khatang chawkhal akanda mase bhapu Hindu amana Muslim ama Gujarat har ragadi masi communal violence thorpa ya na mado akhoi kari akhoi public order hai adagi khara chawkhal akanda public order is the na lebak yang thorpa ya bagi poni masi dadi akhoi paramilitary se akhoi kanu kuma central armed police kumba CRP kuma sinna ba ya halle hajeriba whereas law and order is the purely police na dil do gadong neba adagi mathangi third category da moin hairi se kanu na akhoi internal disturbance and ama introduced social ever concept ama masi is the paramilitary ama the military sin ba whereas kanu di armed conflict makti natriba aduna maramoi dana international scrutiny mayam ama international humanitarian laws e apply tawroi dabo aduga aroi bada armed rebellion haiba category mong la e maswai di emergency declare tawai yare e article 356 matungina aduga external aggression kanaguma mana India da lan tasalaba adori of course military sin ba yare all out war or military sin yare nungai di internal disturbance siga armed rebellion is kari khene ge sineba and moina hairi se notice thoiba Kashmir da thoiba mayam se mase internal disturbance ni but armed rebellion namadi natte hedana hairi neba and armed rebellion se India gi ngasi 70 years sura history se karam kan thoke se sungai haidi eba aduna terms like nahan akhoi ifam gi case da su attorney general na kan hairi se Manipur lai riba situation se war like situation ni akhoi lan gum ne aduna lan da season na ba ya ba sakti myam loin sin na ba ya ba aduga like have a wahi ama hairi sina maduda lan tawra kanda international scrutiny myam lai ga do adudi amta yada ba sigi international intervention yada na ba masini hajari ba adu ngasi mak disturb area gi wafam da thola isi su
hoi akhoi internal dynamics su laigani mase hoi Manipur da amadi kano da Assam da akhoi BJP na palak panina BJP center ga state ka gi nungsinaba amadi punna thabak tongminaba yabe pot suini aduga yam maru oiba point amadi nahan May gi tarik mari da United Nations ki Human Rights Council da India ki human rights record mayam nainaba matam da AFSPA gi pot se yam chauba issue mo ina lakhiyeba aduna masigi pot se India ne accept tawgadoi na taga tawroi dori rai se September ki tarik 23 da India ne United Nations ki Human Rights Council da pung ahum taba matam da mana masigi statement ama pini ba live September 21 se sa aduna sungsoi soidana India ga mena masigi pot se Manipur ga Assam ga dadi akoi moi state ta sinagrabani se hairak kadori ne ba maram di masida United States yauna Switzerland yauna Pakistan yauna mayam sina pot se kanogi pot se AFSPA gi pot se internationally pungjau thilak padagi masigi leithok lesin yana ba diplomatic circle amada Kashmir ki de akhoi tangai phadana thamdabi yade anungpu North East ki di Manipur gumba Assam gumba de akhoi khara gai state government na sino thokrabani se hairak pa yana report amasu oidoi neba aduna pot se AFSPA gi pot se yamna complex oi aduma pu luri ba poti akhoi citizen amani haiba taraga di phare historical wrongs mayam laigre ama tawgre citizen amani haiba taragadi ai gi citizen amamgi pibam thoiba akhoi chapter 3 da piriba akhoi gi kano si fundamental rights di pidaba suya yade aduna masi pidragadi asi akhoi tongan ba masi ho lakani heba wafam si ai thamjeling yam phajai yam nungai je akhoi gi hariba hojik leriba government na union home ministry na lawriba step si lakliba September tarik 23 da mayam ge prithvi gi convention amada pothokhoda wafam amga mani leinaram ba yai masi sumaina Manipur natraga Assam aduga siguma North East state sing da siguma akhoi khara thabab khara paikhat kra ba wafam do thambagi step ama lobo era masu yai haibani dana haibani je aduga matang to Bijoi akhoi gi as a whole yeng matam da Assam da su BJP government ni Manipur su BJP government ni center su BJP government ni masigi channel se lakma matam da akhoi na karam khudong sa ba lobo yai akhoi government sina sai hekta step si hekta government na lawrok ka do goi film lai bra akhoi yare haibagi pau si tang ta ba da akhoi lothok ning bagi sai gi Chief Minister Viren gi hana digi mahusadi yawjarak ba igi isel do ngasi su mu hai wafam si center na harak basida kari step lorok pa yabagi habi do Bijoi gi wafam digi ko khading thambiu akhoi Assam da hogi ba August ki tang mari jdi da mogi disturbed area status only 27 days extend to here hai with August 31st expire where adigi matung da Assam Chief Minister say I think he's at much free where mana matung tawudra taroi daise Manipur gi chahi mi extend tawdrisi tawgrije only about a month aduna madugi extension tawgibra chana gi gedra natraga madi kari lakano adi dekhona directed udri gi di hoi khangwa ngangiro but Chief Minister is empowered akoi makha ta thangwa thangwa daise ado marakta thadalaga mana uktopu ngambra natraga mathangi expiry period ta ngai gedra haina ai simdanga haini aduga ngasagi yung BABLOO nu so hariba akhoi kano na so yung MALEM so hagi mayam do Indian history di da mamang da palan yo regime jing se masi yam satina repressive oiba matang yawi da manati yawi ai adun da yam kana duel tawzer roi aduga Manipur military season ba afasa boss da matang da ai BJP gi DNA da kari yawi da tentang na panjarong ge akhoi BJP semdring da 1978 79 size da Manipur yam zauna rally im satki akhoi ABPP na taraga madigi rally lit tawgi bje prime minister ba Atal Bihari Vajpayee na lit tawgi ba DUC de laga even se akhoi matam di colleague imanaba sing jamem laba ko lo yawi ka de chingthoga moni yam zauna rally sali se Manipur si India gi lamni sida kari gi military sin dino Manipur gi military ko tho in Hindi da Delhi University area Delhi gi area khar ungchai sain ida volunteer moni yame maitiam participate tawe adamai to na Manipur ne military sin daga prajanam da base okay matun da jana sanghai adai dagi yam na maming level leader ni Vajpayee matam da ko Vajpayee yam khorkani se khangam de araga maiti satra akoi gi base da len sing loi yaw kim nem to 1978 9 ta ki do hoji su madu gi senjum lai repressive keno je koi sin da bai no aduga ngasai gi silok thokpasi da international forum da akoi toksanaba man bagi keno masu haru phungdong ki madu sungna nati di kari gi noida afasa gi against the quite gi vocal of Manipur akoi world
मैम लोन खाब शर्मिला की 16 years सरा हेनबी लेरे अगे ह्यूमन राइट के मरी लेने सी एस मैम इवन से फे एनकाउंटर की सुप्रीम कोर्ट थांगल केस अति स्टेट की तरुक्ट्रीब इंटरनेशनल फोरम सिगुम ड्रैकोनियन लॉ अखोना पाद्रे कंट्रीब्यूशन से मणिपुर खाई चावब्रा खले हंदक अखोगी मणिपुर से स्पोर्ट्स याम फैना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पीबीरक्पसे सुमाय तौदना सिगुम लौथोपगी हाब इनिशिएटिव से मणिपुर असम पीरक्पसे मसी होनखिब मैमदगीसु मोइसे शर्मिला चरा हेन तोक्रे अतैदि मैम फना हंधग्रे इवन देन अदु मैमदगी क्यूमुलेटिव इफेक्ट अमा लेब्रा इन खलेबा अदि गसाय ममांगदा इउं बबलून हाइबिखिबा आम कॉन्फ्लिक्ट की मतंगदो आन कॉन्फ्लिक्ट से आइना पॉइंट तंग हाइजगे एनी काइंड ऑफ आर्म इंसर्जेंसी से मार्क्सिस्ट लेड वगैरह मोगेदा सिगी जस्ट टू पार्ट खले अहान बदा करिगम ग्रुप अमना खुलाई पारगा तरपसे एज ए सिम्पटम सोसाइटी there is something ill है ममा अडदगी होना बे होनरगा एज ए सॉल्यूशन अखोई द आर्म कॉन्फ्लिक्ट तौद्रदी अखोई सर्वाइव तररोय है ममा अद वर्ल्ड की रिवोल्यूशन मची मची द तौरिसिंग च याम माइ पाकी बसिंग सी याम फजना खाना नैनरगा से क्यूबा के हरे मतमदगी सोवियत के हरे चीना के हरे एज ए सॉल्यूशन तौबि माक्तने अद इन अदर कंट्रीज सिंटोम में तौरबदा साथीना पेन साउदन हौरबसे मलेशिया कम्युनिस्ट 50,000 in 1 year की फिलीपींस गमगीते सुमाइना फेल यावेब अदो नॉर्थ ईस्ट मणिपुर तौरीसे मर्जे एग्रीमेंट मरी लेनब्रा समथिंग लेब्रा नत्रगा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बैकग्राउंड लेरगा तौरइब्रा हाइबदी एक्सपर्ट्स याम नैनरगा मसिदि पब्लिक डिबेट नम दे दरका ले बट इवन देन शांति लाइसे मसी फैइन खले अदगा सेंट्रल गवर्नमेंट थाजबीदना स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर तरपसे वेलकम तौन थे खली ममांग इंटरनेशनल लॉ की अफसा की हिस्ट्री अदाम कन नैनबगी हाँ हाइबिरक्तबना सेम साजरते कई लौथुनो कईनो नतदना इंडिया एज ए स्टेट अदगी नैनबगी कनोदे यावदब्रे कल मर्ज एग्रीमेंट डिस्कस तौथोक्तब्रे खलेबा पोसिदी खर मरी लेना पोनम खंग ला अदुरगदी मतम जे पुंग अहुम पीबताबा अदु केके नंगमगदी आइनेनगे यायबा आई आल्सो वेरी मच वेल अवेयर ऑफ ऑल दैट अद पीरोय दबनिनायबा हौरमगा लमखांगदा तोपदी सिमी हाइबा वाफम से याम अदुना ngasi टॉपिक से सिदा कन्फाइन तरगा फजना डिस्कस तोमिना से नाइ सिंतंग हाइजनी याम नंगाइ जे हाइबा वाफम जे खोगी यामना फजबा यामना मणिपुर की खोलाव कया मा इंटरनेशनल लेवल लावखिबा दुकी अथुंब महेसु ओइबे या हैबा वाफम दुनी थमिनिंग से contribution definitely at the same time India also wants to improve its image in the international forum. It is one part adu ergasu akoi Tripura da without any lang buko kem tok de 2015 lok thokiba hoji Meghalaya da afasa da only 20 km strip asang ta na border duni ari Arunachal da police station 16 police lok thoi district humari da adu sa ya mana mogi hoji NSN IN ke gam kaliba kanu to करी चंगलांग डिस्ट्रिक्ट ने खुनसा का नागालैंड का अरुणाचल मैप से कोई हॉर्स टेक मतेम यावनेबा अद एरिया ने तंगरदिसे अरे हम होल अरुणाचल दी हम चाव स्टेट ने हम अफसा से लेतेबा यम नुगाइसे खोगी हारिबसे खोगी अफसपा की मतंग नैनबसिटी हारिबा डिस्कशन फोरम सी यामना मतिक सादे खर साउन नेना कान हेन पेनगनी हाइब वाफम दसो जाबिजोइना थंबिरे दु मतंग सिदा यामना केंतप का ब्रेक हम लोग जगे ब्रेक बतु याम तुना हंजर के पेग न्यूज मी तादन लेबियो ब्रेक के मतंग मैम मुखर तराम नौसरी हुजिक नैनरजरी बसी हारिबा ओजा बिजोय की हारिबा वाफम दुती मखा सथर पोइना आई ओजा बब्लू द लाक्सके ओजा बिजोय ना हाइबी की वाफम गसाई की यामना फजबा मणिपुर की सही तरा तरुक हेना सरा हेलुरबी इरोम सनु शर्मिला अमदी मणिपुर की तोंगान तोंगान फिगर इंडिविजुअल सिंग सीएसओ सिंग मयाम की क्रेडिट मयाम अमना ngasi की फिबम सी लाकपरा हाइबी वाफम दुसु पुथोरई मरक्सिदा अमुकसु अखोगी अफसपा की 16 असेंबली सेगमेंट तरेत की मणिपुर की कनो तगी अखोगी असेंबली सेगमेंट तरेत की लौथोप वाफम लेरी अतोपा 1990 दा अखोई आइन खंजबदा असम दा अमुक थमगा अमुक लौथोखरगा अमुक थमजलकबा सिंग वाफम ले डिस्टर्ब एरिया सी मतम की ओइना सांगथोकपा टेंशन बा अदुगा था अहुम दगी मा तार समान सही मा लाकपा सिंग मयाम लाकपा सिदा अफसपा जिंग सागी मयाम ओजा माले मोइना थमिगो वाफम दा हाइबसी चेद ओइना तौरगा पुरा ओइना कनो ओइन थोक्तबा इते इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन सेमदोगा अफसपासी सिंग तौबा यारनी हाइबगे चेद ओइन थोक्तबा म लेबनिना मयाम निंजिंग मांजिंग तौरी बसिना ओइरकलगदी अफसपासी अबु गवर्नमेंट लौथोरगा अमु थमजिन तारगदी
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯁꯤꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ ꯖꯥꯠꯂ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯁꯩꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯁꯦꯡ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯃꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯂꯦꯟꯗꯃꯥꯔꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯈꯨꯗꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯎꯠ ꯆꯥꯏꯅꯅꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯍꯧ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯕꯤꯖꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯨꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯟ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯠ 70s ꯏꯃꯔꯖ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯄꯣꯁ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯃꯔꯖ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯥꯎꯠꯕꯔꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯆꯨꯝꯃꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯇꯥꯃꯣꯅꯁꯨ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯇꯜ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏꯅ ꯀꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕꯗꯁꯨ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯊꯝꯈꯤꯕꯁꯦ 1980ꯗ ꯅꯠꯇꯦ 1979ꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯪ ꯃꯥꯁꯣ ꯁꯩꯖꯥꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯃꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ प्रजा ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯤꯐ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ आर.के. दोरेन्द्रना पालकांदा अमुक हन्ना AFSPA से थम्बदगी दिल्ली सांग सिटना 2004 भाव 2004 भाव AFSPA से अदुम थम्दना 2004 दा खतंग सोर होनबे याबा असेंबली सेगमेंट तरेत थोलकपे पोट से थमगी अदुगा मतांगदुदनी इन फैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इमरजेंसी लाउथोक मतमदा अखोई इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन दा इमरजेंसी लाउथोकपे याय कइगुंबा हान लेरमिसिददी वार एक्सटर्नल एग्रेशन नत्रगा internal disturbance le matam da emergency lauthopa yai hedna hairambani ada 1979 da 44th amendment da change up tawi emergency lauthopa se internal disturbance yaroi mase armed rebellion da la kan khakta da yagadawni habisigi pot se madu da 44th amendment da thokibani aduna chumi maswai se da akhoi kanogi post emergency period se da india da human rights की पोट से खरे हेना मरा तासननबगी एफर्ट अम लौगी मदुदनी अखोई इंडिया सु इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का सोई तौदना इंडिया सु अखोई ह्यूमन राइट्स कमिटी दा अखोई कनो पीनी रिपोर्ट पीनी अखोई इंडिया दा लैरिबा मी म्याम सिंगसी लोइनमक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पीनी हैसे मतमदुगी जनता गवर्नमेंट ना तौगिबने मदुगी अखोई ड्यू क्रेडिट पिबम थोई अदुगा तौबदबु हुजिक लाइबा वाफम दी सुप्रीम कोर्ट तसु नहान इफम की केस ता याम कन्ना खनरिबा वाफम से सिगी पॉइंट सिनेबा लान द सीजन नगदबो लान मी से कमाइन तौदना सही असुकुइना हाई इनफैक्ट हयेंग से पार्लियामेंट इंडिया की पार्लियामेंट आर्म फोर्सेस स्पेशल पास एक असम एंड मणिपुर पास तौगिबा नुमित की सही हुंफु सुरकदोइनेबा हयेंग से अदुना इनफैक्ट मैम अखोई टीवी की थोंग इम्पैक्ट टीवी की थोंग हाइजनिंगे अखोई ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन मैम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मैम तुम चाब खंगदगी होनरइबा मैम से हयेंग अखोई प्रेस क्लब पुल्लगा अमतंग मसी रिफ्लेक्ट तौमिनसेना अखोई हयेंग डिस्कशन लेजै ngasi इम्पैक्ट टीवी येंबिरि मैम जु खरा लापियो मैम मसी की डिस्कशन से तमोसु लेंबिरो अखोई डिस्कोर्स से अमतंग याउमिनसे इम्पैक्ट टीवी दि मतम से याम सांग लेतबिना मद अखोई कुमना खनबम दरकार होय सुप्रीम कोर्ट ना हाइरिसे नोइना मतम खरा सिपाही आर्मी सिजनरगा सिचुएशन खर लोइसन गेन तौबगी पोट ओरगदी होय इन एट ऑफ सिविल अथॉरिटी अखोई आर्टिकल 355 की मखादा इंडिया की सिक्योरिटी ngak नवे दम स्टेट गवर्नमेंट ना मतिंग पांगबि यायबा अदुमकु चही हुंफु से सुम थमगा पोते सुंगै लोइसनदना सुम लैरिसे करिगिनो हाइसे सुप्रीम कोर्ट ने याम कन्न हंगेबा अदुननि नोइना थबक अमा लौबै दरकार ओयना फोर्स मैम सिनरगा सुम थमजलगा पार्लियामेंट पास होगी मतलब 1949 द जीबी पन हाइसे टेम्पररी मेजर ने मसी कुइन सिनर हाइनेबा सही हुंफु सिनरगा हुजु पाव लौथोक यादरिसिबु सिबु कना कुई हाइदोर कुइदे हाइदोर जेनरेशन अनि हेना चटख्रेबा अदुन कैदोवैनो इंडिया की आर्मी ना असु कनबा आर्मी सिना ngasi बाव मणिपुर की प्रॉब्लम से सॉल्व तौरगा हंददना सुम लैरिसे करिगिनो हाइबसे मणिपुर लैबाय थादोक्त्रिसे करिगिनो हाइसे ngasi हंगदबा यादबा क्वेश्चन नेबा अदुना ngasi बीजेपी सरकार ना मसे फजना इंटोग्रेट तौबिरगा याम थुना हलनगिबम दरकार होयबा इन द सेम स्पिरिट 1979 दा अटल बिहारी वाजपेयी ना तौबुदुमाइना ngasi मोदी सरकार सु तौबु दरकार होयबा मसे दान जब ये रिएक्ट तौबिनु करी हाबिनि मु आर्मी हे खनबा दुमदी यारो आर्मी सीजन दबा हाइदि ओइथोकनी मरमदि से लेबाक्सी की सिक्योरिटी की डिफेंस की मखोई स्टैटिक पोजीशन लेदना मधुमदी लेम खोंदिगे लेरे तमिन चुमु बैरेक्ट लेवबदि तोंगान क्वेश्चन हमने अरग मोय लौथोकरो काइने दे खितंग कॉमन सेंस दा हाइबी वाफम ओरगने कले हाइदि
पूरा मणिपुर ले माइक आर्मी हनग्रो है बसी आर्मी ने तोरी बमियो मिने सी तब तब यू हंदोक पियो है खलाउ दु ओरम गदो माले पब्लिक द थादर कोना लोरे अदुगा हनग्रो का है दे कितंग मदु दि हाइजेनिक दे को अदुगा इंडिया जी हम चेंज तोरबने याम थिन चौरे दे होजिक अखोगी दोकलाम द चाइनीज आर्मी का फेस ऑफ तोरी से इज वेरी सीरियस मैटर बट प्राइम मिनिस्टर नोंग द पंदे मागी स्पीच द यौदे पब्लिक से हम काम में थमी इंटरनल इमरजेंसी लॉक तो पे वास लेते हाई बसन ताकपदी काइन द मिलिट्री इज वेल प्रिपेयर्ड पब्लिक त केतो पैनिक त हंदेनो हाई बसिगुम एटीट्यूड मा अखोई लाकबा हौरबनेबा अदगा होजिक लरिबा काइनो सिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी द इंडिया की डेमोक्रेटिक वैल्यू अखोई ह्यूमन राइट की रिकॉर्ड याम साथिनो वांखलकपदना अखोई रेस्पेक्ट से फनेयामना फंगब्रोइ खाली अदुदी अखोई लाइलासु हैनबो गाक्तने होजिक लरिबा अनोब सरकार है मोदी सरकार है को मसी इंटरनेशनल रेटिंग द हाइर वांगना लाइरम याम सेना अखोई गसाई जब बबलून हाइबो वाफम दिसु गसाई मणिपुर की लेमाइ आर्मी हनग्रो हाइबो वाफम से आर्मी लौथोखिबदु गाक्त नते थबक एक्टिविटीज मैम मियोर मिनी चथरे मैम से तपथनबा हंदनबगी खोलाव अमा ओइबे याइ हाइना इ वाखल दि पुजै अदो मतां दो जमालेम दा मुक लाक्सरबदा अखोई होजिकी अफसपासना लाइबा स्टाइल सी मियोबी हक खोगाव राइट टू लाइफ सी टोटली मल्ले हाइबा वाफम से मैम पुनमकना दम लावरगा ले मतां हिदा अखोई फ्रीडम ऑफ स्पीच सेकुलरिज्म इंडिया के तोगान फ्री अखोई सो करे हाइतारे तोगान फंडामेंटल राइट्स मैम लोइबक सुपसल लगा लोइ मल्लगा मी मसी मरुम मी कयाम सिग्रे कयाम मांगनग्रे डिस्प्लेस तौग्रे मयाम सिगी इरांग से लोइखम नाइद्रबने तो सिगी इरांग सी आर्मी सिना कनो तोरकान दा अखोई हनग्रबा जाय हाबी वाफम दो हन बाहाइब तारे हन पुरा हन तोकिबदु नते को हाइजरी से आर्मी सी गसाय अपस पास लोथोखकान दा मतन दा एक्टिविटीज से हंदरकान दा मणिपुर से इंग तप्पा अदुगा यामना चखत मांगलम संगहनबा खुनाय मन दु ओइगदोरिब्रा कई थमिनी वाफम जी बतांदा अनि अहुम लई कोइ पापहुम से ओइरोय अदुमा मैक्सेंग थमजगे अदुबो ओइरोय हाइबा वाफम सिमा थमाबा मतुंदा शांति ओइरोय हाइबा वाफम सिमा थमाबा मतुंदा करिगी ओइरोय दोइनो हाइबा सिमा मु हाइजगे हाइद्रिङै ममांगदा आइ साइ भाग तसु कया लेहौदबा अखोइगी हुजिकी स्टेटमेंट अमा थोरैसे चीफ मिनिस्टर द सिनबनी सिना थोगदबनी स्टेट गवर्नमेंट दा हाइबा सिदा यम चाउबा डाइवर्जन टेक्टिक्स अमा सोय उफंगे मरमदे अखोइना लिसान सिना हरकिबा मूवमेंट समिलाना सराय हंगिसे रिपील लो AFSPA हाइबनी AFSPA लोथो हाइबनी स्टेट गवर्नमेंट सिनो हाइबनती अदुदै प्रोविजन खरा कनो तौ हाइबनती अदुना मसी यामना कनो ओय हैन खल्ली रिपील AFSPA गी खोंजंग सागोनना चलीबसी कइनो हाइकांदा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तौबगी मिंगदा हातखिबा फारगा कापखिबा ओतखिबा नैखिबा मांगनखिबा मयाम दुगिसु जस्टिस डिलीवरी तौ हाइबनी मसी मा हुजि भौबदा तौद्रि हैन खल्ली तौद्रि सुप्रीम कोर्ट ना हंदक पिराइबे इंस्ट्रक्शन दुना ताकपति तौद्रि हाइबनी मसी मयाम थेंगमल्ले दगे अमना ngसाइगी मिलिटराइजेशन से हंधौ हाइबनी सिफाई ता थादगदबो पैसादुना सखत थरंग थादबियो अदुदगिदि कोइगी करेतारे करी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तगी सिफाई लोथोकपियो यूनिवर्सिटी एरिया लाइक तमफम सिदai सिकमai केम लेंदे सिदai मोइ सिफाई थमबगी हाइतारे लाइक तमफम मफम निको पुलिस न तौबो याबा थबंगनि सिदा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम लै हाइतारे गदि सुंग एरिया म्याम अमा लै दा आइना ओइरोय हाइजरिबसी करिगिनो हाइबसी मसी आई थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव समदगिनी आइगी सुख थाबा लाइक तसु याम लोन यावरबनी मरमदि मिलिटरी सी इंस्ट्रूमेंट अमनी अदुगा मिलिटरी न फंक्शन तौरिबसे स्टेट किनी स्टेट न फंक्शन तौरिबसे न सर्टेन इकोनॉमिक लॉबी कांगबू की सर्व इंटरेस्ट तौबनी अदुना लेंगाक हाइबसे अदुगुम इंस्ट्रूमेंट अमनीना लेंगाक तुगी पॉलिटिकल इकोनॉमी सिना मयाम जस्टिस एंड इक्विटी डिलीवरी तौबगी प्रोजेक्ट याउद्रिब मखैदी लेबाक सिदा शांति ओइरोय शांति ओइद्रगदी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम लेरे हाइगनी लॉ एंड प्रॉब्लम की ऑर्डर प्रॉब्लम सी लै हाइबगी मिंगदा पुलिस की मखन की मिवत मिनै ओइबे आइ सेक्रेट एजेंसी की ओइबे आइ मिलिटरी की ओइबे आइ पैरामिलिटरी की ओइबे आइ लेबाक सिददी अदुना सिगी शांति सि लेरोय हाइना खल्ली मरमदि AFSPA लेतबा अदुदगिदि अखोइगी केटार सिफाई थाजिनदबा नियागी मफम मयाम मले मफम दुदैदा कैसु शांति लेते अंक फंगना मिवत मिनै सिदम चथै हाइना खल्लेको अदुना होजिक ला पानबिरिबा अखोइगी अनौब रिजिम हाइतारे अखोइ बिजोय होगी लेंगाक्सिना अखोइगी लमदमसी मसागी इकोनॉमिकली मसाना मरोमदोम लेपचबा ngamba पॉलिटिकली बावदा मसाना मरोमदोम लेपचबा ngamba तांगदन हिंगबा खुनाय म ओइदना मी गोइ खुदिंग मक्सि दैदा तोंगान मकल की याम प्रोग्रेसिव ओइबा वा कल्चर अमा इमर्ज तौतना लेरिबा पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी सोशल एंड इकोनॉमिक इशू सिंग से एड्रेस तौबा तारगदी इक्विटी एंड डेवलपमेंट लेगनी अदु ओइतारगदी ngसाई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सि मिनिमाइज तौगनी हेन खल्ले अदुगा मिलिटराइजेशन AFSPA सि मथौ लेरोय हेन खल्ले अदुना याम विजन नमदा हाइतारे ओजिकी हारिबा पांदम सिंग सि मसी
lakna ba hotna bana hena ai chung da wo male adu natabida koina militarization AFSPA haina naina dana leiba si koi gi kai tare symptom oina naina raga adu ga madu root to di phok tatana adum usa sa laga leiba sai gi adu mayam gi ida lu da tung ga dum yaw ga leiga do bo da yaw ri haiba gi haibani ado jaba lu batang laksaning bata khoi gi hari ba condition si da sai gi AFSPA gi wafam dana kitang thairam da yeng kan da law and order gi pon AFSPA lakpani law and order adu gi mathang manau gi kano tu wafam na ta ba masi gi posina irang ina sum leiba si sina AFSPA lakpani haira ga di mayang sai angle si horok pati gi yeng matam da Manipur na tongana akoi gi India da tension gi pa di mathang mayang gi wakalon da pen da bai kholau lakatra hai India na ki ba gi sipai thamjala pa tu mayang do mathang lakhi bo oira ga di irang si tholopani hai bi wafam si sum chenara ka do ni mari chenara ko ni matang naina ningo wafam am ka ai thamjin ba ho si posina Manipur da smaina warlike situation sai bi wafam do fibam si lai do next slide yam stronghold oi ba samna hai bada Chhattisgarh Bihar area si da next slide mi sibai misam ju mayam hali sibai ju mayam hali why mokhoi da AFSPA lai tu si Manipur karam kari difference lai masi matang da kari thami mane in fact kano da nahamo samra CRPF mayam ama landslide na hat padu da army ko thoksi na hai matam da army masamang na yade ba akhoi bu we should not be used against our own people in moi gi mi masen marakta sinnabi gano ise army ni am kana haiba aduna akoina hangi ba wafam di akoi di kana no sine ba ma to number mamit khuba mangolot kangbu si kulai pai ba kapaka do woi ura basa la sahi humpu chupna akhoi da thambadi yaraga adu akhoi da gi hena awang ba kano da akhoi gi crime rate te yengo insurgency gi pot te yengo wang ba se khuji biggest threat se naksalai ki pot sine hai ne ba sidana thamdraga akhoi da thami se kari gi no hai bi achobo question khara akhoi tangai phadana hangda ba yati adu pot se chumna matam khara thambada na tan sahi humpu chupna thamaga laiba se akhoi kari gi da makta no akhoi gi sesta akhoi se akhoi gi mogi sibai singi lan tamnana bagi mafam moina onthor abra haibase hangdaba yada wafam ne atopa icham chamba logic abadana akoi Imphal area sidadi disturb area laitre natra aduga chingdadi huji paw disturb area lairi aduga mom da harga chingda lairi ba lal hobo sing sidi santi gi tok loi lairi nate santi gi ne na loi mak tok tong lai greba masidana AFSPA dum thamjali ba aduga crime rate yeng biu kano da hujiki AFSPA area na crime rate si am hena wange AFSPA long thok khaba jaga sing dera aduna kari logic to no AFSPA gi disturb area se si Supreme Court to si am kan nei nagi disturb area hairi ba pot se kana na kumain to don decide to do no masigi criteria khara lay down to bi hoidana Supreme Court yam kan na akhogi 97 gi kano gi judgment thok tringai da yam kan hai adu Supreme Court na hairi se masidi civil administration adum lecture asunu masidi akoina criteria piba yade na aduna akoina haijari badi Naxalite area dadi leitaba akhoi dadi leiriba situation se karino haitar gadi problem se objective oiba ground leiriba situation na te adubu ruling elite ki makok to the yauriba bias aduga kiba fear of the unknown do aduna racist oiba law ni hedana mase akhoi gi UN gi su racial discrimination committee na mase racist oiba law ni aduna India da February 2007 da haigri se by February 2008 AFSPA se muthalu hedana United Nations ki Human Rights akhoi racial discrimination committee ne so hairak kharbane ba tabodabu India na ngasi bawda madugi response pidri amadi masigi matang da India is due to report to the United Nations sai tamona habi dumaina improve yam laire Modi lakpadagi magi chatli bisu phaniam phajana laibak se phaniam phajan chatle adung pu pit falls khara achouba ahoba khara akhoi AFSPA gi matang se dinga si bawu India government dagi gap khara leiri madu gap to yam thuna fill up toragadi India se yam thuna akhoi committee of nations ki mamang da khaitang chang ta basu handaga drain khanje yam phase do madai da jaba blue type da khoi yam na point khok aina ngjang jam ba fear of unknown na wapam am khak su yauri masi matang ji oja kari be do jan habi ningam ju kari thambiu I want to say fear of unknown guy na yam na bhap na sara sara pagi gi basu phati because we had lived in fear for a long time adugi phenomenon di uyeba hojik yam sanma da akhoi na bak areas da afasa level itaba military na law and order yeng beng da crime dum satari crime against women and all this thing crime against women hai kana mi sing yam line hekta you tak tar ni samjal level but behind all this family violence there's always a socio-economic problem level like the koi na khang pa yam tawgi aduna akhona yeng jabadi hojik leba crime gi natraga armed conflict ledi se unemployment and corruption and development unemployment mutat pa adi employment piba
corruption mutlakwa aduga development je just give a chance adu dai phane amna kokini madu da koktana atai maram dargadi adu su muk akhoi namuk rectify toba keno yaiba aduga sigumba forum daga akhoi India racist hoi ga haibdi haijaningde maram di kanada India se multi racial multi language country ni yamna harawna lainadi akhoi mit khuba na ton namba kain tokhala adi madugi discussion idi yawning de am singna harada ke masi gi se discussion yawdaba haib masi sum aina haijabnati mayam direct paper da mayam haiba wafam ni thamni se ai la dai wafam na solution lai edudi jitna haige haisno ko India racist oi kaina haibadi kitang ai hemembran khali adaga Manipur da every time irang thokan da army ko thopos kana ko center na impose ropra nate matandigi lediba akoi state government na mayam gi public kholaw de army ko tho khang amdre bara bara kan Manipur de akoi state government na tumin na khangde phong na khangde tawraga center da gi laki matane army de akoi internal conflict da chungo yawjen indi hanjan mo army chief care na hai gira bane ba araga akoi na elected government sin ko thok na thangra kan da taina bana center da taina ba akoi si mit khui na to na mi usitre ko train araga atopa difference amna hoje afasa yam gal leriba Assam Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Kashmir, Tripura, border state ngaktan. Border state ka kanawa khana bamle. Akoi national live area siga. Madugi marung kari khana ge da detail hajaro but mo ye Delhi da riba mo security tori me khajaro ngani ko. But as a common man we see there's a big difference. Akoi Manipur si am thas na akoi gi eastern neighbors se kanoni. Myanmar ne ubia di. Myanmar ga China gi sauro Yunnan province la riba military base ngak paneba. Aduga Sidida Satrang Sanabigi, the Wena land, Tonobaba, some presence of army de Collective de emergency. Araga civil authority the at the told OICD Armina Palmanate is not very unpleasant duty. They have said that many times. State government insist over the lucky Martin. Jamson have the way was abused. Manipur government na darkar lai lakpi u haibagi invite to bagi lakpani haiba wafani thambi se handa mak da khoi gi kano yam sangwa blockade da kan CRB company kya la khar ke da wi tharak no army tharaga kari gi ya UNC nai dri no adu to si tar kane ba se gi same phenomenon je isa manu thengna kre ba thaina more kar ba dang sa ko ba da kan NSN gi kambu sing cadre sing lambi da laten ga thana che get ka pa gi na paisa mun adum khai na ko phong na tor me ba moi atrocity helak padagi ke da wi army ko to na yiro ko lo madar se jimin lakki ni jimin jangi saben madar se ke no adu la matung da army la amina khar phu je rung yaw le do army lok tho tha pha de mung law ka ne ba aduna it seems akhoi gi Manipur gi certain area khar da we do not know what our interest is akhoi gi the interest is apam ba ji pun se le ba apam ba ji tongan ba interest tongan ba interest is what is good for us nga gi pa ma ngasi ma ba be hayeng pa be maru da pang chat pasu phatabra aruga ngasagi certain factor una usana se sum taina dogi akoi merge agreement la le college on sum chatna daga de mardi tonga line am chale yamna oza BIJOY na thamini mo wafam yamna yadagi tonga na gi biganu tonga na khoi apun ba as a whole on pun na gi bi ha wafam ni thamiri se yamna adagi wasan ti khoi de hadu sin da ngasi afasa lokthok pa gi sum statement la kole madagi behind kari lei kari torino sincere oidori ngasai yugo mangana habi gi da aina sincere oigani have the BJP gi DNA da masdi kuini yawna la ba pone ba aduga at the same time akoi civic police su yam kana modernize to wam changi ba army si pura akoi sin na barrack thangwi kanda modernize of the kusunai ga ngak te gi nate akoi the number of crime number of arrest number of conviction jam name ba conviction ji investigating officer court mari le yam chakot wam changi ba adamai tarukanda society the crimes khara control tor kadam ne ba I think honorable CM is trying in that direction yam ngai je khoi gi ngasi ki Manung huna ki thorom asida oza BIJOY na su yamna masagi oiba aduga yamna khoi gi as all BJP government sina kari mukhara mayam da kari mukhara sinagani habi wakalon BJP ke DNA BJP na Manipur gi dakta nungsi birakpa mayam adu as a Atal Bihari Vajpayee na honorable hanagi former prime minister gi haktak tagi admana prime minister oigi mamang digi torokpa adugumba history khara puthopituna yamna khoi gi Manipur si BJP government yam nungsiba lamdamni sigumba khara torokani habi maiwon makhak ko sum leiba amasi masu khoi oza BIJOY digi lokhan jaraga oza malem amadi oza BABLOO LOITONGBAM na habi tongan ba AFSPA amadi India gi Bharat ki Manipur gi tongan situation mayam ma tongan na nena dabi da pun na neraga
मसी हेना मणिपुर दगी AFSPA हाइब्स लौथोखरका मणिपुर दा सोर होलगा यामना नुंगसा सोर याम नुंगाइना होनबा जाति अमा अदुगुंबा लेबाग अमा अदुगुंबा स्टेट अमा ओहेनसी हाबि वाफम सी ngasi lakpiriba ngasi guest oza BIJOY amadi oza BABLOO loin oza MALEM Dr. MALEM dagi khangjabasi yam nungai jab loin ngasi manung hona da asung discussion sida lengbi rakdam da oza mu po koi manung hona gi impact news mai khedi thagat phongduk sari loin na ngasi gi damuthai mathang sida manung hona gi thoromasi lusinjare mayam puna mak khoi gi Manipur masung maling tongan tongan hon tholi ba tho kya gi damakta impact news pu miyeng tadru lebiu